turabaramukije abandi turabaye mwiriwe bivanye no muherereye kuri mwe mutwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini nabaye ikaze kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, ikambere na muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagwaye karibu, reka ndakwibutse yuko ari byiza ko yejeje gufyona sabone kugira ngo amakuru ajye bakubwira ko vyoroshe atangorane. Reka muri none kajya kukwibutsa yuko ari amakuru tozwe n'uruganda rwa Burundi updates ukagezwa ko n'abamenyesha makuru b'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakakugeza ko mungene butanu ngahandi ngize ingingo nkuru kuri tubuze kugaruka ko aya makuru twabateguriye. Turabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu barakiriza leta ko idakora ubugenzuzi bw'ubuziranenge ku bidandazwa biriko biraturuka mu bihugu vy'ibanyi n'ibihugu mpuzamakungu. Urugero ku ifi yitwa ubuziranenge ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ituruka muri Repubulika ya Tanzania. Ibingi rero bikaba biri kwagirizwa leta, aho abaturage barafise impungenge ko izi ifi canke se ibidandazwa bikomoka mu bihugu vyo mu bibanyi bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane ngaha mu banyagihugu ndetse ku buzima bwabo muri rusange. Ibi byose rero turabigaruka ko ngidonido nkuko twari batubwiye. Babwira yuko rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD aho bakomeje kwagiriza leta canke se ubutegetsi ko bwaciye burariganya bunyegeza ukuri kw'amatora ndetse n'amajwi yagiye arava mu matora ya Repubulika y'u Burundi. Ngaha rero baciye babaza ndetse basaba ko bagomba gukora iperereza n'itohoza ritohoje ngaha kuri aya matora ndetse no kuri ibi byose byavuye muri aya matora, ngo bitari ivyo imyigaragambyo ndetse n'imyereko biratangura ngaha mu bisata bitandukanye by'igihugu. Naho seneri iranenga imyitwarire y'umutegetsi uri witwa Amakte niteretse aho bamunenga ko ariko arakora ibitajyanye kandi ariko aragerageza gukora ibintu bijyanye n'iterabwoba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse uyu nguyu akaba ari umutegetsi uri mu bikorwa by'inzego zo hasi cyangwa se zibanze ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turabwira ko rero mwese muri kutwumviriza ngaha kuri muhora wa Burundi ndetse ko mwese muri kutwumviriza muri mu bice bitandukanye by'igihugu c'ibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye. Mwese muri mu mitumba, mwese muri mu makomine, mwese mutwumviriza muri mu masegeteri, turabasuhuza cyane kandi mwese turashima ko mukunda kutwumviriza. Aya makuru rero tuba tubageza ko ni amakuru bagira abahinga, ugasanga mwese mwabaye abahinga nk'abamenyesha makuru babaye bagejeje ko ngaha rero mu gihugu cya Tanzania. Mwese muri Dar es Salaam turabasuhuza cyane, mwese muri Congo Brazzaville, Kinshasa, Bukavu, mwese rero muri gutumviriza muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, tubaye ikaze. Mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda muri mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru turabahaye ikaze. Reka mbere namwe muri ngaha mu gihugu cya Kenya ari Nairobi tubaye ikaze. Mwese muri ducimbire mu mitumba, mu segiteri, mu makomine, mwese muri kutwumviriza. Nico tubasaba no gushyona sabone kugira ngo amakuru agera bagera ko nta namwe abacitse. Reka tubabwire mwese muri Uganda, Kampala, mwese muri kutwumviriza rwose, mwaba muri mu kazi ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye byanyu bwite ndetse n'ibikorwa rusangi, ariko mukaba mubona umwanya wo kuduteka amatwi. Ibi nivyo vyiza kandi nabyo bigomba kubagirira umumaro, kuko aya ni amakuru tubageza ko kugira ngo mwese mumenye aho abandi bageze kandi mumenye naho igihugu muri rusange kigeze, yaba mu kutwumviriza muri kutwumva ku mihora itandukanye, ku ma TV, ku ma smartphone ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma mugezwa kwa aya makuru. Ivyo ngivyo mukomeze kubiba hafi kandi mukomeze kubyegeranya kugira ngo amakuru ajye arabagera ko uko yateguwe kandi ajye arabagera ko uko bikwiye. Reka ndababwire yuko rero mwaya makuru tuba twabateguriye haba harimo ingingo nyinshi zitandukanye zibageza ko ibijyanye n'agateka kazina muntu, ibijyanye n'ubunyonyezi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bariko biribonekeza mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu, haba muri politike, haba mu burimyi ndetse no mu bworozi muri rusange, haba mu nzego z'ibitora ndetse n'ibindi bitandukanye babiriko biribonekeza ngaha mu gihugu. Mureke tubabwire yuko mwese mwakomeje gutwumviriza rimwe twatanguranye namwe mukiza kano kanya tubaye mwiriwe, kuko bivanye no muherereye kuri mwe muri gutwumviriza mu bihugu bitandukanye twabagiye tubabwira by'umwihariko ivyo mu karere k'ibiyaga binini ngaha mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere n'abariya tuba bari kutwumviriza muri Congo Brazzaville. Mwese tuba tubaye ikaze, tuba tuzi neza ko mudusuhuza, tuba tuzi neza ko mudukurikira, tuba tuzi neza ko mugombye gufyonda sabone. Ibi ni ibintu bigomba kuba ingeso kuri mwebwe, mugatera commentaire, share n'ibindi bitandukanye kugira ngo aya makuru agere abagera ko nkuko bikwiye. Turababwira yuko mwese mutwumviriza mu migabane itandukanye, yaba muri Buraya, haba muri Amerika, muri Australia, muri Europe n'indi migabane itandukanye ibiko rimwe iki gisata cy'isi. Mwege turabwira ko mwese muri gutwumviriza muri Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Amajyaruguru, Iburasirazuba, Uburengerazuba bwayo ndetse namwe muri Afrika yo hagati mu butayu by'umwihariko. Mureke turabwira yuko rero aya makuru turabageza ko kugira ngo mwese mubashe kugira ijambo ndetse mubashe kugira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'abanyagihugu ndetse namwe mubashe kugira uruhare rukomeye mu gukorera ubuvugizi ndetse no gutabariza abanyagihugu muri rusange mu gihe bitameze neza. Iyo ngibi rero tuba twigaruka ko mwaya makuru kugira ngo mwese mumenye yuko tuhabebereye kandi namwe mukaba muhari kugira ngo mwumvirize icyo twabateguriye
mwe makuru tuba twabahaye ni vyiza cyane kandi ni nakarusho dore ko mwese muba muhawe ishimwe n'uyu muhora Burundi updates ahandi uhora bashimira ko muba mwakoze sabone ndetse n'abandi mukabwira gukora sabone mukabasharinga ndetse mugatera commentaire kugira ngo amakuru agera bagera ko mwese cyarimwe gahunda rero no kubabwira ko mwese muba mwakomeje kutwumviriza ari byiza ko muba mwajeje gushonda sabone kugira ngo amakuru nyine tujye tubageza ko mu buryo bworoshye bya bindi bitabigiyemo ingorane bitabigiyemo guciga kurika kwa ama connection cyangwa se kwa amakazo muri rusange reka mbone n'akajyo kwibutsa yuko uyu ari uruganda rwa Burundi updates rwa Burundi rujejwe kuri nonosora no gusesengura amakuru yanyu ugomba kubagezwa ko 5 kuri 5 iyi ni Burundi updates rero babandi bakora yindi korerwa n'abanyamenyesha makuru abahinga bakuru babandi babanyamwuga bateye ubwoba cyane muri iyi njyana kandi muri uyu mwuga koko ingingo nkuru ko turibuze kugaruka ko twabwiye yuko nga mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu baragiriza leta ko idakora ubugenzuzi bw'ubuziranenge ku bidandazwa bitandukanye babituruka mu bihugu by'ibibanyi ndetse n'ibihugu mpuzamakungu mu rugero bwakomeje kugaragara nga mu gihugu aho abaturage bakomeje kwinuba cyangwa se kugumya bitotombera ifi yitwa umwimerere ituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Tanzania ibingi bikaba bivuga yuko iyi fi bidatinze cyangwa se mu minsi mikeya abaturage bariko barayirya bishobora guteza indwara n'ibindi bitandukanye mu mubiri aho batigeze bizera ubuziranenge bwayo aho bayizana ifise umwanda kandi bakayizana iteye isesame ibingibi rero nivyo turibuze kugaruka twabwira ko rero mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ringa mu gihugu cy'u Burundi yasabye ko hakorwa itohoza ku byavuye mu matora yo kwigenekerezo rya 5 y'ukwezi kwa 6 2025 ngo bitari ivyo imyamamazo yaca itangura nga mu gihugu cy'u Burundi kubera ko batigeze bizera cyangwa se ngo bemere ivyavuyemo kuko ngo biragoye ko iyi CNDD-FDD igomba kwegukana imyanya yose hatagize n'umugambwe n'umwe utavuga rumwe n'ubutegetsi nibura ugera mu uhonyeza akarengeye ku kigereranyo cya 30% by'amajwi by'abanyagihugu bari mu gihugu cy'u Burundi ngo saneri yo iranenga imyitwarire y'umutegetsi witwa Martin Niteretse akaba umutegetsi mu bikorwa byo mu nzego zibanze nga mu gihugu cy'u Burundi aho uyu nguyu akomeje gusa anuhonyeza uburenganzira bw'abanyagihugu bamenyesha makuru nga mu bihugu bitandukanye ndetse no bisata bitandukanye ibingi rero nibyo turi buze kubageza tubibutse yuko aya makuru tuba twabagejejeho kugira ngo mwese agire icyo abamarira kandi bikaba ari byiza cyane kuba utatuma gucika ko ni ingenzi cyane kandi nibyo kamaro kuko uraza kujijuka kandi uraza kumuhinga n'abamenyesha makuru y'abahinga bayakugejejeho ngaho rero ni 5 kuri 5 mureke twihute cyane tujya mu idonido ry'amakuru twateguye ikaze rero mwaya mwidonido ry'amakuru twabateguriye aho turi babwire ku ngingo twaje tugaruka ko mwaya makuru twabwiye yuko nga mu gihugu cy'u Burundi ng'abanyagihugu bariko baragiriza leta ko idakora ibishoboka byose ngo ibageze ko ibidandazwa ndetse n'ibiribwa biturutse mu bihugu mpuzamakungu ndetse n'ibihugu by'ibibanyi yahandi baba ariko baragira ubwoba ko ibidandazwa cyangwa se ibicuruzwa bishobora kubateza indwara aho nga mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi hagarutswe kuri ministeri y'ikigo cy'ubuzima ngaha bagarutse kuri iki kibazo cy'ifi mu buzima n'ubucuruzi ubuziranenge bw'ifi mu ntara ya Rumonge abaturage baragiriza kandi baratangaza impungenge ku bijyanye n'ubuziranenge bw'ifi y'umwimerere ituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nibi ikaba ituruka muri Tanzania hari amakuru avuga yuko iyo fi ishobora kuba ifise umwanda harimo n'umusenyi mwinshi cyane bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu ndetse bikagira ingaruka mu by'umwihariko ku ngingo zo mu mutwe ndetse n'ahandi hatandukanye aribyo biteza za rubaga impandi n'ibindi bitandukanye abaturage basaba ko hakabayeho igenzura ndetse bagakora ubuvugizi bagatabarizwa kugira ngo iki gihugu ndetse n'aba banyagihugu bajejwe iby'ubuzima ngaha baje bakora itohoza rikomeye cyane cyangwa se bagashyiraho ikigo kijejwe gupima ndetse no kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa n'ibidandazwa by'umwihariko by'ibiribwa n'ibinyobwa biba bituruka mu bihugu mpuzamakungu dore yuko nga mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kuzirya izi ifi bigaragaza impinduka nyinshi zikomeye nga mu mibiri y'abantu ndetse no mu bindi bitandukanye bigaragazwa yuko ubutohotsi bwagaragaje yuko mboni 5% bariye iyi fi cyane ngo bagiye bagira ibibazo bitandukanye byo mu by'ubuzima ngaho by'umwihariko mu mutwe aho umara kuzirya bigera nko ku minsi 5 ugatangira kugira indwara yo kwitura hasi ibingibi rero bikaba ari byo biri gutuma abaturage ndetse n'abene gihugu bakomeza kwifatira ku gahanga guverinoma bavuga yuko itabashakira ibyiza kandi idakenera kubagereza ko ibyatuma abanyagihugu baramba
Ibi ngibi byakomeje kugaruka n'ibimenyesha makuru bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, handi bavuga yuko iyi repubulika iri ngaha cyangwa se uyu mugambwe uri ku butegetsi udashyize imbere inyungu z'abaturage muri rusange, ahubwo uhize imbere inyungu zawo bwite. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abanyagihugu benshi bakomeza kwifatira ku gahanga aba bategetsi, kandi bakomeje kwanga izifi zituruka ngaha mu bihugu by'ibirwanyi by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingeme cyangwa se impamvu bituma abaturage ndetse n'abategetsi ibi byose batabyitayeho cyane ngari uko harimo ibituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanywanyi kandi abagenzi b'imbere cyane. Ibi ngibi bikaba byatumye abanyagihugu bakomeza gutuma aba bagabo n'abategetsi bakomeza kwifatirwa ku gahanga, ariko Repubulika y'u Burundi irakomeza kuvuga yuko abaturage n'abanyagihugu bagomba kwirinda gukomeza kwasasa cyangwa gusakaza aya makuru, aho bikomezwa kuvuga yuko abo bose nubwo bimeze bityo bagomba gukora ibishoboka byose bakazaca abakora igenzuzi cyangwa se itohoza kuri aba bagabo ndetse no kuri aya makampanyi agomba kohereza no kurungika ibi bicuruzwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi yatanze itangazo kuri iki gitekerezo no kuri iki cyifuzo no kuri iyi myamamazo, kuri iyi myeko y'abaturage, bavuga yuko ibi byose bagomba kwihangana ko bitarenze iminsi mikeyi baraca babireba kandi bahagarika ibi byose biba bitujuje ubuziranenge ngaha mu gihugu. Naho rero mu gihugu cy'u Burundi ibi ngibi bikaba byo bikomeje kugorana, naho ngo mu mibereho n'iterambere y'aba baturage bavuga ngo gahunda yo guteza imbere urwaruka harimo no kubuza babigisha ibijyanye no kugenzura ndetse n'ubusesenguzi n'ubutohozi bwo kujya baragenzura ibyinjira mu gihugu n'ibisohoka, ese byaba byujuje ubuziranenge cyangwa se byaba bitabwujuje. Ibyo byose bikaba bizwi bitabyujujwe bisohoke, kandi bitabyujuje ntibyinjire ngaha mu gihugu. Ibi ngibi rero bikaba byashimwe n'ababyumvise ngaha mu gihugu, ariko abafiswe impungenge ko n'ubundi Repubulika y'u Burundi ibikomeje kwifatira aba bantu ku jisho kugira ngo bace baragabanya imyamamazo n'imyereko babiriko birigaragaza ngaha mu gihugu mu gihe habaye ikibazo runaka, ariko n'ubundi bikagaragazwa ko n'ubundi birangira atana kimwe gikozwe. Mureke iyi ngingo tuyisubikira aha, ahubwo tujye ku mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko hagomba gukorwa itohozwa n'igenzuzi rikomeye cyane ku byavuye mu matora, ndetse bikaba byatumye aya matora bakomeza gusa nkaho batesha agaciro, ariko kuri umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi wabashije kwegukana imyanya yose, byakomeje kugaragaza yuko aba bantu batari gushakira iki gihugu amahoro, ariko bariko barigishakira umujinya. Ibi ngibi rero bikaba byagarutse ko bimenyesha amakuru bitandukanye, nubwo mu gihugu cy'u Burundi hakozwe ingamba zitameze neza ku itangazamakuru, ariko icyo turabigaruka ko mu yandi makuru zo kubabwira ngaho mu gihugu cy'u Burundi rero imyamamazo ndetse n'imyereko byateguwe kandi biriko birapangwa, ariko harimo harahigwa cyane abarongozi cyangwa se abategetsi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo baganirizwe babuzwe kuba bakora imyamamazo ngaha mu myereko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'umutegetsi cyangwa se n'umuvugizi wa guverinoma yabwiye abamenyesha amakuru ko bagomba gukora ibishoboka byose bakirinda kwasasa cyangwa se gutangaza kumenyesha abantu amakuru y'ibihuha kandi y'ibinyoma cyane. Ibi ngibi rero bikaba byafatiwe muri yombi, bakavuga yuko n'ubundi babujijwe uburenganzira ubwihonyezo ry'uburenganzira bw'itangazamakuru cyangwa se bw'imenyeshamakuru bikaba byarahagaritswe by'agateganyo, kubera ko igihugu cyangwa se umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD nyuma yo kwegukana amatora bahise birengagiza uko agateka ka zina muntu, birengagiza n'ubwisanzure n'umudendezo w'abamenyeshamakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero byagarutswe ko muri iyi minsi kandi muri aya magenekerezo yaheze, ariko mu by'ukuri ibintu birakomeye kandi biraguranye. Mwese mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye, namwe muri gutwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu, muraza kubyumviriza neza ko mu mwanya uri buze kuza turi buze kubageza ko iperereza cyangwa se ibyavuye mu nama yihuta cyane yahuje abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari kwiga kuri iyo ngingo y'abiyamamaza cyangwa se y'abakeneye gukora imyereko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero nibyo turi buze kubabwira, kandi ibi byose biraza kugaruka ko muri iyi nama yahuje abategetsi. Iyi nama rero ikaba igiye kwiga kuri ubu busabe iyi migambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi yagiye irasaba ko bagiye barenganywa. Ibi rero bikaba bigiye kwanzurirwa mu nama iri ihuza abategetsi iri kubera ngahariya Igitega. Naho Seneri iranenga imyitwarire y'umutegetsi Martin Niretse, akaba ari umutegetsi mu bikorwa byo mu nzego z'ibanze. Uyu mugabo akaba yitwa Martin Niteretse, uyu nguyu akaba ari umwe mu bajejwe ibya hafi ibijyanye n'iperereza cyangwa se n'itohozwa n'uburenganzira bw'imenyeshamakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikaba byatumye uyu mugabo avuga yuko ibimenyeshamakuru rigomba guhagarara bidatinze. Bararihagaritse kandi bidatinze iri menyeshamakuru ryavuye ko by'umwihariko hagomba gusigara imenyeshamakuru rishingiye cyangwa se ryegamiye kuri leta.
ibimenyesha makuru vyigenga, ibimenyesha makuru byose bitandukanye bitavuga rumwe kandi bitavuga ibya leta. Ibi byose babikuyeho kandi ibingibi bikaba byatumye hari buze nabwo kuboneka imidugararo canke se hari buze kuboneka imyereko kuri aba bagabo babamenyesha makuru. Hatanzwe itegeko rivuga yuko uri buze kugaragara canke se kumvikana atangaza amakuru atari mu bimenyesha makuru byaherewe uburenganzira na guverinoma. Ibi byose bari buze kumufata bakamufunga bakamuta mu gashu, ibyo azakurikiranwaho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha mu gihugu cy'u Burundi no kugumura muri rusange abanyagihugu. Mureke rero dusohoreze amakuru yacu ngaha, ahubwo tubabwiye yuko ibyo byose turi kubabwira hari iby'ingenzi kandi ari byiza cyane. Mwese rero twongeye turabaye mwiriwe, mwakoze cyane kudukurikirana bivanye na mwari muherereye kuri mwe mwatwumvirizaga muri mu bihugu bitandukanye by'isi bitandukanye, by'umwihariko byo mu karere k'ibiyaga binini. Mwese twabahaye ikaze kandi twishimiye ko mwabibonye. Mwese muri mwatwumvirizaga muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye zaco: Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, namwe muri Bujumbura. Mwese twabahaye ikaze kandi twabashimiye. Mwese mwatwumvirizaga muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Mwese mwatwumvirizaga muri mu gisagara cya Kigali, twabahaye karibu kandi twabishimiye cyane ko ikaze mwayakiriye. Mwese mwatwumvirizaga muri Tanzania hariya Dar es Salaam, twabasuhuje cyane kandi twabahaye ikaze. Mwese twabashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Icyo twabasabaga kwa gufyonda sabone no kumviriza amakuru ko ni ingenzi cyane, nawe urabyumva. Mwese mwatwumvirizaga muri Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Bukavu, Kinshasa, namwe muri Uvira, mwese muri Lubumbashi, turabasuhuza cyane kandi twabahaye mwiriwe kandi twibutse ko mwese mwakoze sabone. Ivyo byose twabibashimiye. Abari muri Kenya hariya Nairobi, namwe muri Uganda, mwese muri Kampala, turabasuhuza cyane kandi twabahaye ikaze. Mwese twabashimiye ko mwakomeje kutumviriza. Sabone ni ivyo tutabingingira, ahubwo ni umuco kuri mwebwe mwese muri ko muratwumviriza. Namwe rero muri Repubulika ya Kongo hari Brazzaville, twabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko rero twanajeje gufyonda sabone ari byiza kandi ari by'agaciro kugira ngo amakuru yacu agera bagera ko mu buryo bworoshye. Reka mbonere n'akajyo kwibutse yuko ari amakuru yatoretswe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukagezwe ko n'abamenyesha makuru bahinga bakuru bakorera mu gihugu cy'u Burundi, bakageza ko mu ngene utaronga handi ngingo nkuru ko twagarutse ko n'aya makuru rero nibyo tugiye kubabwira ngo tubabwira yuko abanyagihugu bonga mu Burundi baragiriza leta ko idakora ibishoboka byose kandi intikore uburenganzira ndetse n'ubuntikore ubugenzuzi bw'ubuziranenge ku bidandazwa bituruka mu bihugu mpuzamakungu n'ibidandazwa biba biturutse mu bihugu by'ibibanye. Naho ibyo twabwiraga rero ko abaturage bakomeje kwagiriza leta ko ari ifi ziba ziturutse mu bihugu by'ibibanyi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na leta ya Tanzania, ibiriko iragaragaza ikibazo gikomeye cyane ko aba bamenyesha makuru n'abaturage bari kugaragaza impungenge zikomeye cyane kw'iyi fi yitwa umwimerere, aho bagiriza leta ko idakora ubugenzuzi ko yifi bayihagarika ko ifise umwanda ukabije. Ngo naho mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasavye ko hakorwa itohozwa rihambaye kuri aya matora yabaye muri 2025 ku igenekerezo rya gatandatu rya gatanu ku kwezi kwa gatandatu. Ngo bitari ivyo imyiyereko iraza gutangura ngaha mu gihugu, naho Museneri iranenga imyitwarire y'umutegetsi Martin Niteretse, aho uyu nguyu akaba umutegetsi mu bikorwa byo mu nzego zibanze. Uyu nguyu ariko aranengwa ko ariko aragira uruhare rukomeye cyane mu guhagarika imenyesha makuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yacu rero ngaha natwa tuyasubikiye, turaza gusubira mu kanya rero banyagihugu, kandi mwese mwe mwaraririye ni nyuma y'isanye twatwagajejeho amakuru yandi agezwe ko ngaha mu gihugu. Turabakunda rero kandi mukomeze gukanda sabone kugira ngo amakuru agera bagera ko abanyagihugu rero bavandimwe abanyagihugu bashinga nahe bapfasoni namwe rwaruka tuko pamoja turi kumwe cyane.